West Karbi Anglong aduya hoi KSA bitung lapen Border Development Committee pen kahumridam. Karbi Anglong District lapen Hojai Subdivision Nogao Arnisia Farman RTI Orientation Workshop kipamanpon. Dopani Durga Mandir adung het ihumbolero hem konglong ahir ingtang rakpen kachingkoy. Samelong so hawara rat tum sainik school ke longa puthak team Karbi Anglong atumaphan kachoro. Kardon nili Abirta thanbang hi sami merli intik tharpi aprangsi Northeast Karbi life ke langara doan lapan kardon baje diklo kardon tangte pini prime time Abirta leang tonpen arju konikha. National Highway Thongkebra Circuit Tuwarpi Dopani Durga Mandir adung het ihumbolero hem konglong ahir ingtang rakpen kachingkoy. Pai ni pai ingkoy rapor ni anarlo tet por pai krehi ni ramineting koy porhut Barpathar Police Station ki parlo National Highway Thongkebra Circuit Atwarpi Dopani Durga Mandir dung het Nagaland Mon District pen kebang Dimapura nat kedam bomahut ihumbolero registration number NL01P4753 kachingkoy ahir ingtang rak anpin. Munida tum aringa hukiso ke dolo bonta kopai ki misena jok munida pran kedam ke abilang. Abirta ke tok bomahut an ke Barpathar Police tum chepari dengsi aringa hukiso tumaphan se ke langa hem an pon bom lo pusi Abirta rip dunlong. Karbi Anglong Siloni Janpent, Govin Kiso Report, Northeast, Karbi Life. Tangte pinya adun thu arsigjit lapen akenang soda Abirta leno nang tonpen arjumanik thak. West Karbi Anglong aduya hoi KSA bitung lapen Border Development Committee pen kahumridam. Nipai inkoy rapor ni comang atum hem tun humni mena ke kayalam kia puthak KSA lapen Border Development Committee abitung atum aduya hoyalong kahumridam. Abirta kachini duna tengke ronga jo lapen Tuwarpi sang pungvet kidam phere meme lapen arniwang sita comang atum lang nanga chortuk vera jok dakedo radatum kedo ingthak saison mandet. Lapu KSA President Prosonto ingtipen phirangkeng no lam nang ke jai duna tengke nonamat Karbi Anglong Tramas Council timatum tong sekot pen RD pinangji lapen kali plotang te monon phi ke bang jiar nikisung ki phuang ring thetam. Meghalaya lapen Assam adui hoi alam ki suluk sodak ladak atomon ke jap pinian ke chekloyon pli ke pleng po anlo labang suang bong ahut pen ke ilitum akiduk det ke boy det adaya wipin akarbi arenga hu ke sodun kiduk det ke boy det adaya wipin akarbi ahem me nang ke kai lapen ke ilitum Karbi Anglong along le itum labang so serang long kewang bor ipen ladak Meghalaya government pen asona development nang ke claim itum thekpon long lo dak lang long chort mate ia long entry tax get alam ki nang ke klang pen la ansuluk sodak apor sitame itum Karbi Anglong Autonomous Council la pen Assam government pen ladak aphan RD nang ki pidun theklong lelang sitame Meghalaya government pen West Jantia District Council pen chenglok Meghalaya pen a government atuma bangke ladak kaprek a development nang ke claim itu malong le nang ke chirai lapuson si ladak nang claim lo lapuson na join ne ladak tapat lang ke roy long sitame labang so apam itung West Karbi Anglong long isi ke lang mesen adim ladak itum Karbi Anglong Autonomous Council pen komentu near ni pen ladak nang ka humri mate ladak along le phan RD ki pipon awe sidame Meghalaya pen lason sinang cheplang lo non la an suluk so da por sa mi da chiri thong kep so se adim Meghalaya government pen theng pinang e lo la so pot Karbiara tame ning ki pung dolo e hem along me long ri along ladak alang tunang chi jok thot si dak asona development nang ki claim punil tum akam ke ni tum che paklang lo
lapen thu non piloma keman patumia bangkela puson lo bang suri si so se otlang no achomang atung bang si ladak buthot heng pinang e thua sai na klem lo lapen ke ningduk parpik ilitum dak kiduk det ke boy det ilitum karbia hem si me nang kai pi te kanglo lasin ilitum karbilo charlia song pen labang so incidents of hanitum strongly condemn lo laben karbiang lo autonomous council of hanchuning rilo je ahok tema border issue laki state subject sidame me thangalong rialong ko an pen si me thangalong le kachirai kom unjima aphan ke alang tum kengkam che jornang ji karbiang lo autonomous council pen abatai batai sitame mai thai long tame ningje je karbiang long along le ke inchi sida bang aphan pipe pini ladak hawar labang so non niltum karja badim ke ladak chiri pharo so se si meghalaya chornang ke chirailo pulotang te ladak laso along le kachirai duna yoni tum adai wipin akarbi tum arenga huke sonang adai wipin akarbi ahem me ke chonang aporsitame karbiang lo autonomous council tum naing samdun ria bangke la ke nil tum ningduk chipilo labena bang chuning ri lo je un anake prapen labang so issue jasemet pet lake ilrum ladak west jantia district lapen ladak idung karbiang lo autonomous district angbong le kachingki patep pusonte ingdeng isi ke ladak peace ka maintain ji abar side do mate ato wardo busine ning thedam asi karbiang lo autonomous council of han nilum ksa mate dak ahoy harat penchuning rilo un anake prapen ladak alabang so aha war phan ingmon sam ke wanji aphan nalitum claim thabusi nitum labang so media hin penchuning rilo Hamren Pen Daniel Terang report Northeast Karbi Live. Tangte pinya adun thu ar sigjit lapen akenang soda Abirta leno nang tonpen arjumanik tha. Karbi Anglong Autonomous Council pen Patropi Ponsi Karbi Anglong District lapen Hojai Sub Division Nogao Arnisia Farman RTI Orientation Workshop kipaman pon. Pai ni pai ko ra por ni ata por pai kebra chiti ma por pen arboretum cum craft center conference hall matipong D4 Karbi Anglong Autonomous Council pen Patropi Ponsi Karbi Anglong District la pen Hojai Sub Division Nogao District hini chingrum pet pen Arnisia Farman the right to information orientation workshop peman Ponsi R6 pen RTI Act 2005 ateng pen koson si ahok pet ke claim kedam nangji ma polam the chingki chithan pon Bangso Amai Sri Bhaskar Jyoti Mahanta, IPS Retire, State Chief Information Commissioner, Assam Information Commission, Pensi Chipahem Phupon. Bangso Amai along Alohi Sarpoman Pen, Dr. Sumudra Gupta Kashyat, former State Information Commissioner, Assam Information Commission, Lapen Karbi Anglong Deputy Commissioner, DC, Madhumita Bhagawati, ACS Chitongdun. Anparta Kiongdung Intellectual Mate, Thek Resaratum Chitongdun Si, Mayar Dipidun. আজি 25 আগষ্টত আমাৰ ষ্টেট ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনৰ পৰা আমি ইয়ালৈ আহিলোঁ কাৰ্বি আংলং ডিফুৰ দুটা ছেগমেণ্ট আছে এটা হ'ল জিলা আৰু এটা হ'ল কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল গতিকে এইটো এটা ডাঙৰ অফিচ আমি মন কৰোঁ যে ইয়াত যথেষ্ট বিশেষকৈ ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন এক্ট 2005ৰ অধীনত কিছুমান আমাৰ কোৱাৰিজ আহি থাকে আৰু গতিকে আমি পাব্লিক অথৰিটিসকলৰ লগত মিটিং কৰিলোঁ আৰু হোজাইৰ পৰাও অফিচাৰসকল আহিছিলে পাব্লিক অথৰিটিজ আৰু বিশেষকৈ SPIO আৰু অন্যান্য অফিচাৰ্ছ প্লাছ ফাৰ্ষ্ট এপিলেট অথৰিটিজ ADC সকল তেওঁলোকৰ লগতো আমি কথা পাতিলোঁ কেনেধৰণে কিয় কৰিব লাগে কিয় ডেম'ক্ৰেচিৰ কাৰণে এখন সুস্থ গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যনটো এটা খুব আৱশ্যকীয় এটা অংগ সমাজখন ভালকৈ চলি থাকিবৰ কাৰণে ট্ৰান্সপাৰেঞ্চিৰ কাৰণে কৰাপশ্যন নহ'বৰ কাৰণে স্বচ্ছতা আনয়নৰ কাৰণে যাতে মানুহে খবৰবোৰ পাব পাৰে সেইকাৰণে তেওঁলোকক সজাগ কৰিলেও তাত বহুত নিয়ম কানুন বা ষ্টেপছ কিছুমান থাকে সেইখিনি যাতে ফ'ল' হয় ভালকৈ সেইখিনি তেওঁলোকৰ লগত আমি কিবা অসুবিধা পাইছে নেকি সেইখিনিও সুধিলোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ ষ্টেট ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনৰ তৰফৰ পৰা আমি কিয় কেতিয়াবা শাস্তি দিবলগীয়া হয় কেতিয়াবা ডিপাৰ্টমেণ্টেল প্ৰচিডিং ল'বলগীয়া হয় অফিচাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে সেইটো নহ'বৰ কাৰণে তেওঁলোকে যাতে মূলতে সমস্যাটো সমাধান কৰে যাতে খবৰবোৰ দিয়ে যেনেধৰণে পাৰে
কিন্তু তাত এক্সাম কেটেগৰী এটা আছে ছেকশ্যন 8 সেই এক্সাম কেটেগৰীটো তেওঁলোকে দিব নালাগে খবৰ সেইখিনিও তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰিব লাগে বিশেষকৈ জানিব লাগে কোনখিনিত দিব নোৱাৰি খবৰ বিভিন্ন কথাত সেইখিনি এক্টত লিখা আছে সেইখিনিও কোৱা হ'ল আৰু এই মাফিয়া গ্ৰুপ এটা কেতিয়াবা RTI নামত সৃষ্টি হয় তাহাঁতে পইচা ধান্দা কৰে বা অফিচাৰক দিগদাৰী কৰি থাকে আমনি কৰে তেনেকুৱাবোৰৰ ক্ষেত্ৰতো সচেতন হ'ব লাগে সেইবোৰ ক্ষেত্ৰত আমি তেওঁলোকক FIR দিবলৈ কৈছোঁ গতিকে এই ধৰণে আমি সামগ্ৰিক বস্তুটো সমাজৰ ভালৰ কাৰণে বিশেষকৈ কাৰ্বি আংলং এখন সুন্দৰ এখন জেগা অসমৰ এখন এটা ৰত্ন এনেকুৱা ধুনীয়া সুন্দৰ জেগাডোখৰ জিলাখন সকলো ধৰণে প্ৰস্ফুটিত হ'ব লাগে আমি তাকে কামনা কৰিছোঁ আৰু অফিচাৰ্ছৰ কৰ্পৰেশ্যন ভাল পাইছোঁ থেংক ইউ ভেৰি মাছ এটা কথা ওলাই যে মানে যিসকলে কিছুমানে RTI কৰে RTI বিপৰীতে কিন্তু তেওঁলোকে তথ্যনত পইচা লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ কেছ ইয়াত পাইছে নেকি আজি এনেকুৱা আলোচনা ওলাইছে নেকি বিভিন্ন মই কৈছোঁ নহয় কিছুমানে এক্সটৰ্চনিষ্ট ওলায় গতিকে সেইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধান কৰি দিছোঁ আমাক FIR দিব লাগে Difupen Govind Tiso report Northeast Karbi Live Tangte pinya aduntu arsigjit lapen akenang soda Abirta lenonang tonpen arjumonitha Samelong Sohawar Adap tum Sainik School ke longa puthak team Karbi longa tumophan kachoro Laka Krepli Korkanthi constituency ke parlo Samelang Sohi Thialong Rada Cyclam Bang Phubang Phiatum Karbi Tromas Council abutung atumophan kachoropon Pai ni pai ingkoi rapo Bomtar ni Samelang So Rada Cyclam Bang Phubang Phiatum Chingrum si Sainik School Long Ed Lopupen Mathasi Local MAC Mate Karbi Tromas Council Chairman Raju Tiso Karbi Tromas Council CM Dr. Tuliram Ronghang Lapen Lakha Krenar Kep Hauraghat LAC MLA Dorsing Ronghang Lakha Kraser Kep Difu LAC MLA Bidya Singh Ingleng MP Lapen Karbi Tromas Council Long EM MAC nominated MAC atuman aphanta langlok so inghana phulia longan atok adiam lapuson ke misen a Sainik School nangkipi pon ke amangma matia bangkereng mapu mathasi Samelang so hawar arar tum chingrum sin ninga klongpen churopon Lapena Pithu District Headquarter ta inghana phulia long nang bivek nang ji pusi Karbi Tromas Council abutung atuma phan ninga klongpen chuning ripon Lalo dak Samelang so ang kangalong an kami pini sorkar pe nangama tha kon suni school na pipon so bangke ningarong lo latente bang so ningarong long Samelang so araton si kami alang litung pan churu reune ilitung ladak local MAC mate Karbi Anglong Tromas Council kas ake hai kas chairman ake hai aju tisu alangli homosti fan jematha pen lapente Samelang so langlok so arada fan ka matha pen ajone suni school na pia pot alangli fans kami churulo lapente ilitum Thomas Council Karbi Thomas Council ka charipon ake hai CM Tuliram Ronghang sekami alang lilaan ilitum Samelang sola pente langlok so rada phan nang matha pe atok abar sitame alang li bangso suni school na palong piapot alang li phan sitame suri alang li phan tame kardom la pente Chorolo, la silason, taksi, ilitum radak MP akai, Padansing be fansi tame, alang li fans tame, bangswa school, alang pitha kapot, alang li fan tame, Choropon lo, lapente, dipuele, lapente, Haruhat ele, akai, Bidasing leng lapente, akai, Don fans tame alang li fans ta alang tu fans tame ning larsa pen alang tu mata churu ponlo la sila son ka matha thega pot ansu se Karbi Anglong dang fans tame
kamatha pon thujia pan nili alang le tum han puthot chuning ripon an parda ladak ison ka chuning ripon thedung ka chuning ripon ke lahan lo ladak swimming school nang pidat pan fisitame ladak district headquarter phan sitame puthot alang le tum samelang so lo mana lang lokso lawang so ang kangalong district headquarter nang pije fans tamen nili alang le tum phan chuning ripon lasi nili alang le tum phan kurwang thu pipiang sin nili ram sitame nili dewi cheklo ke nilitum samilang so abang ke ini ke samilang so det ko kalilo kor kanthi homosti phansi tim karbiang long konsil ke cari tum ke nang kelang kondo sita menili tum mang ke non bang ke jung ning karong ke cipaklang mang ke nilitum samilang so klem bang phu bang phi muhila puruk tendang lok nilitum ning karong cipaklang aprang si kichuru bang tum ke nili and konsil chairman Raju Sara phanak aprangsi alang le phanning aklong pen suri kiru pi pajel lo la pente do thulang CM Sar alang li nilitum maphan laan atok adim ta alang li nang nilitum phan nang kang hon pon mate kor kan thi phan nang kilang pon ajoini si pini sai ni school ta me dak nang ki bi lo la pen do thulang Karbi anglong kichari CM Sar Pendang Lok MP MRA Lipu RA Harakat RA alang litum nangkang honpon ajoini si pini labangso ko orkanti humusti along an atok adinta labangso awarsai nang hipon lo alang litum han churu re on e ning aklong pen suri akardom pajer eksi Karbi anglong konsil ke cari ake hai pi githe giding tumhan ansam ta system ni litum samlang so kadu ka ve klembang gang ki tunten am samyalang nitung han churu igu Den Takhat Pen Mizoram Hanse Report Northeast Karbi Live Tang pini prime time Abirta lapuan se kang toniklo kadu ka ve phan ta kurwang thu lapen to me thakme kardom